near boy at Timenia Biabo, and Internet Semano, and so every Timano, a reporter, Branton Dean, and the Calas Helena, and the Tuja, I would media so. And what I say, Barcelona Timenia about Nipabacope, Quabra Sinipano, a Camilla say 1/3 of Barcelona no, Edna so, and the business one or so, Sepedri, Sepedamo Gamer, Barca Timna, I say, Barca Timno so, and to say Barcelona 4 power pedia, and Messa Branton, the Pedri there, Timbiana, Branton fit, 1 year fit at Barcelona, near Masada and Korean farm team. I know a reporter Carlos Helena at the Tuja Odumedio Sanano Peno make a trekakram at Yamana Maminko FIFA Kate reporter Mensaka say yes one way at Dancha Kobe the FIFA Abaco court na the entire say the FIFA Abaco court but any football court as I make a cast arbitration and common meeting Kwabana say Cristiano Ronaldo nano da ya command record na san record na ya demand no FIFA Muramuno say Abasa say player be Yaman record at the crow Yaman record no discipline committee no kwakotena se no man say sadia no ubenya say Yaman record yansanfa matches ni bin kan enfama na automatically Yaman record FIFA Muramuno cha say 1 game pe ana wumbo bi enfama with team na say omukotena se na famurum say ade kro na we na say Yaman record no at the corner mo de we esitia na bi omudi 2 matches de aka home na kwakoye 3 kwabra Cristiano Ronaldo de nkoma na o ye say 3 matches ban na omudi be ma Cristiano Ronaldo ana this blind committee the quarters omu chaso so 2 matches ne de omudi amana as suspension and this akobase Ronaldo aya die bia trigger abrante no sa record no dante koma bia no obetimi adi na muntie ano na on the 5th of December ana yakwakoye world cup draw no na ano na yese amanya omuni Portugal besia no obetimi adi FIFA court aka to say Ronaldo san record 2 matches na wo so ma suspend no wo mo fani nyina fama Cristiano Ronaldo esa sa de kono ya sabe wo hwe FIFA mna num so a wo de bo ba twa edi wo bi ampato no record kwabna ya na ban biem esa ka wo biem ti no eno ya reporter men second sa ko ba say impose Ghana ye de Portugal akokoda group akwabna ebetimi edi FIFA court aka to say Ronaldo ban no wo mo fa 3 ni nyina enfama no entado ya reporter free FIFA kate adi eba ewo dwumade so na no pay me ka tere kakra adi ama wo dwumade so na ye ntwene ye na yankoye ne man Manchester United koti abawim reporter mensa kamsa yeso jam ye be pam no say yeso jam akwako ka champion for say omunto players mfama no na yeso okoya ebaga with a twice yeso okoya be pe no kata Manchester for the say one person be player bi asa akwa wo pe elite players omunto players omu boy den mfama no players omunim ball bonne dada na eno ni sa kind of players obetumi ni omaya adwuma kwabna yeso odi san kobo na Manchester playing for the quarters no say akoye pa wa mu kwaye pe wa pamo na yekoto players idi amana why na ba be coach na coach fufuro ba na okase one person players na nen here wo mo ye the reporter menzaka say January dia say bibi timi kliki bibi ma bibi ya bibi a amorim dia Manchester chaso mbeja de kwan eza say adwuma no de obaye bia o maye no bi abaye 30 matches na wo win 9 dia e dia nkona e dia asambe na Manchester aye bone ben kwa na Manchester hu a ene o mba beja o sabi o su coach enya se na no hu finfimi na Manchester fo hu bi da o manya coaches a o mo ye fe editor Ruben Amorim say yi say wo ya kan say papa e Everton coach kama ono nye enya yi kura fe no edi kwa reporter men say ka say by January dia here na Ruben Amorim nya apam no enti players open no Manchester ya no madwe say nya de say ombeto e dia man impempe eno ye reporter mensa kan e wodwumade so na the U17 tournament omo World Cup no Portugal for na age enti ano ama U17 World Cup no sisia no eniama ekoye Portugal sisia no omo first title after so imagine Ghana cry agibi di chomo ye yagimienum ura amanya wo magi dodo pa Nigeria no maginum ana Brazil enso aginan Ghana agimienum ana Mexico
Mexico agye mieno, Saudi Arabia wɔn agye baako, Germany agye baako, France agye baako, Switzerland agye baako, ana England agye baako, mpato Portugal so aba abɛgye ne deɛ, ntim ano U17 wɔn World Cup ne nkɔmɔ kakra ɛba ɛwɔ dwumadie so ana no pɛ me kakyere ɛde ama me pato ɔpɛnya ne deɛ de Maestro Pochettino wɔn na head coach ɛnso ɛde ma US man pato wɔn man team no ɔpɛyin na etua no sakwabena wɔso wɔn so timi di World Cup no ma yeyeye o wɔso nya sɛ bia yɛba bɛbɔ World Cup no wɔ US nti no na US man na trophy ne kɔ wɔka ne team ne sɛ US man no metimi ade World Cup no ɛde ɛso wɔn na so nti wɔn nyɔ ma dwen sɛ World Cup no ba bɔ no ɛyɛ ade so wɔn ba bɛte ɛhia sɛ wɔn bɛyɛ nneɛma kakra atoto to nneɛma yɛ na wɔn nso host no wɔn host no ade so wɔn tutu nneɛma yɛ a wɔn metimi ade World Cup na ma na nso ayɛ ɛne yɛ reporter efi US man no akati di ɛba ɛwɔ dwumadie so na me karate time no reporter me nsa ka yɛ sɛ wɔde ne players mienu akɔkɔ yɛ scam na ɛno yɛ Kai Havertz ana afe Victor Gyökeres nkɔba no nyinaa yɛ Chelsea game a ɛno Sunday ɛba so yɛsɛ nkrɔfo no akɔkɔ to ɔmo scam read the standoff ayo mu recovery no say ahun benya say Sando mbe use o man pato against Chelsea ye benya Victor Gyökeres and Africa Havertz ata so mu body atia Chelsea na ano na Paul Merson as yanka mo bi anta say anko no pardon ko benya Sunday game na ebeba ni kwase Chelsea we ne kwabena tie ni nkomo ni nkyire mu a wode bae no was on na adwum no feel say Arsenal na so mo win against Chelsea one say Arsenal game no ball na Arsenal elbow no in fact kamia say so who so mumu amia kakra na the chance Chelsea boboko no and on there na adwum de Arsenal betimi awin Sunday game no nemom dia opepa ya say Chelsea timi win a enye won say Chelsea awin bet on there na adwum de kwabena was e ni kwase Enzo Maresca na adwum so opeso win Sunday game against Arsenal ni nyina ya say was Chelsea we target ya de ama ye coach na ya say top 4 no na on do well league no on come na say working kai ko no say na enum na Chelsea enso ewo mo Champions League no Chelsea emobi sakobaze kwabena Chelsea win Arsenal game na it means Chelsea about title contenders so papa ne pressure league no obedi dia sini na so nti on dey say so papa no be escape pressure na Chelsea pressure about that players no so any coach no so dey anka obenya anka Arsenal game ni kwa say Chelsea enso win ne reporter me pato Merson enso edi babada was we Chelsea team no and the kind of players Chelsea na woman say Arsenal and said that any one pay and your report to pay Eddie Eba away Jumadi so now so no that the catch was Liverpool for the meeting and no move here na meeting the ko na babra nim say nyame anim ne stories a eba bontin na enyo bi na akotete ho ana aso hu meeting the ko so papote ana obi aka bi emom coach na ye ko friend na ye te ase ye ko pam no babra coach ne baya coach ne say eno do ne board ni say board na nso bi a che say one person mo pam na emom back na ana te so mo de ma babra ba ku fo akohu that fo we coach na say backing you been them but answer not to say when you're backing from the hierarchy and tebia what do you say Liverpool fire my say wo ba be pamno pa there be yes anete was normal convo na kwambe number first so team no abeba back o man show any sign a so munya number permanent and you dey feel Liverpool akate e di eba wo dwumade so na no pe make e check akra dem akwabna Cristiano Ronaldo and in the Portugal team yes Mexico for wo ma new stadium ata Sanidin Azteca na kwabna Azteca stadium reporter mensaka say on person mo so once o manya sia wie de so mo tia no mo hia big profile match ano my o madwin so mo ni Portugal ebebo sa high profile game no na etimi abo yesi Portugal fans o mo penawia ana yesi Mexico fans da bi o ye ha dia anadwo na ana ebo no yesi Portugal fans say in fact the our pa yesi o mo ka Portugal fans game no money on baba no omunya Cristiano Ronaldo esan say a big profile game no mo and so mo fa Ronaldo madia na that means anka the possibility say we meet so many Portugal and mo say yango fa kan say na ho but I want say Portugal adia to me there say Cristiano Ronaldo e den e ba bi na no mo say one person on mine no bi e to me baba game ni bi enti ananjo anon person mo boss game no na one so mo so kwabna Ronaldo ya ho mate no na yes Portugal for so da bi adabraka ade
mo na wia sɛ ne be obi abetimi atwa bi enti anka wia kataban ne ade mu ginam na anka ne manyina tima ya kamenti ano yɛ nkɔba kakra mete ɛwɔ ɛyɛ Portugal wo mo ne Mexico mu game the new stadium and din ade Azteca me pato mpeso mo bono ho no eba ɛwɔ dwumade so na no pɛ me ka che kakra ɛde ama wɔsɛsia hodo nyina so now ma me nkɔma anim na memfa kakra amfa so so mfa ma we reporter men saka ya sɛ ayi Barcelona for wo mo dressing room ho sɛ ya na no da yɛse taman no obi ahwe nanim din eja record wo mu hwe ni din record wa we no odi record do no ma change for be sad kwabra yaze wo chama so na for no de omo ya na no roda na rawo na reporter men seka yes oko wo mu dressing room in fact wo obi a invad ye ka players o mu di mu anso o mu bu ni ye pa ye kan leaders of Barcelona wo mu team na brantane ka o mu wagidie pa se mistake na ebaye enya fi na omba betwe na abo so ntino se omo he ne den sane ebe ya young boys ne nso eba no wo mbewu sampa we mistake support entire me nyina ebe support nti Hans Flick ne entire me nyina no wo mo supporter brantary de ha Ronald Arawa ne reporter eba mad de so mo dressing room so no sa players ne plan so mo prepare Antonio Rudiger say ne Hans Flick injury no yase December yi ana ebi obetimi abatibu koto anso once yes say flu na onyaye eni tina lunen na no da omko Olympiacos no okoda mu nton de ne de enche da ncha bia na wasan anso aba na Franco Mastantuano so ne dia no so say na Lamine Yamal mu pre na be eni dia ayi ha ko pama no pubic elbow no yes inflammation no bi na ha na very soon Abranton de odi Warren Tomane hamstring injury December na Abranton baba Adam Militao no so ne dia no December no mo he muscles injury na fe Danny Carvajal on the 2026 and no so betimi aba no enso enkoma kakra Barcelona for this year no o mani so da ho na o mani so da ho pa yese o mu hia winger kwabena o mu players o mpese o mu toto mo no o man identify area o mu so me hia left footed center back ata so betimi ya adwuma ne ye kama enso ade ama mo na o mu odidie pa se players ne beko Inigo Martinez mu say winger Marcus Rashford and so no omata ebi ana omentimi Antoine Branton from Manchester United and to be here replacement after Robert Lewandowski subako ekubase Robert Lewandowski mu nyina bekwa enso mututumi etimi tuto players ediwram enti ano ye dia Barcelona for adwe ho a chaso mo nso penti midfielder bako afi winger bako na anasa striker bako no manya defender bako ade aka ho eno so nkoma kakra na no pay etotwa ewodwumade so ne yade ho nkoma kakra anso ade down na Federico Valverde anso de nkoma kakra ade aba wase na no da just recently ya na man for choma boso ana tibini nyade ana tibina techa pansan wase nani ade pass tibina tima return to their best form after say see coach one sama enema bonti nyina no omo taso mbe work closely na feso sa nyama enema bonti nyina no sisi tibini metimi ato ene ye de free month da katem ade aba ewodwumade so na no pa ye de bi ade dawo na unaya America on Jedi Sancho said Jedi Sancho on betono na afe enema nyina koye dia momo omusa Branton improve enema nyina eba confident level no Branton keeping in kakra kranti omutasa Branton no we metimi anso enya Branton because and the skill set e kwano no dia bebo Aston Villa boboko no entim na no ye reporter eba ewodumade so na Kobe Menu ana the legend ba kwa kasa openya ne din ade Nick Bat na Nick Bat say yenkama Manchester as a Manchester for Sanka Kobase Kobe Menu team bi at the Crystal Palace and Koma Peja 70 million. Had the Quacoto Crat no the naba. Nan comedy number basic na Kobe Menu Manchester United or Mumma Branteno, Woman in the bonnet, at Homo Fanimo, or Mumma Branton starting match. But our Kobe Menu Koya could only first with Siakano. I player as a team yada with me and to Esiakan dada at the moment a reporter ever. I would make this nano peno. Maybe take a car at the amount what is here. I would also mammy for UEFA team of the week in the FIA. Kwabra UEFA Fortress wo team of the week no say na esi etie atese omusum edi aba enti uhema there's a goalkeeper Flecken ano mo de ne edem ano ba no follow Kuse wo goalkeeper no wo mabo 7 minutes we che ho na o mabo Branton di ne enso edi short and me pato aye player edi ma p edwin no hoven tenten no ne de makukura ya nifa ho woni obia enso enso ho ana fa Branton di ne edi Cagliari wonom
Union Eze one also ho and fi from Vitia no about the Clarence now from about Robert or Copenhagen now no say go and I tell the Catalan so no our Atalanta anymore and so by Pierre-Emerick Aubameyang and Afe Kylian Mbappe Loten and no UEFA team of the week we soon yet na performance so 7 no yet me DSC kwana be anyone dear and ma yamfa enso ensi hanum say the one say Habitat Fair now started. Okay.